K besedi vabim našega večkrat napovedovanega gosta iz tujine. Ne prihaja tako daleč. Z nami je gospod Hrvoje Hribar, veliki prijatelj slovenskega filma in ostale audiovizualne industrije. Med ostalimi funkcijami, ki jih je imel in ki jih ima, je tudi član upravnega odbora Evropskega združenja režiserjev in verjamem, da bo kot vedno znal inspirirati svojim govorom. Ker bo govoril v svojem materinem domačem jeziku, bom prevajal sproti posamezne, povzemal posamezne segmente. Lepo prosim, Hrvoje. Spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, spoštovana gospa Štravs, spoštovana in fascinantna vaša energija nas zame vsaki put, spoštovani Gregor, spoštovana Nataša, spoštovani visoki predstavnik reke ljubezni, spoštovani Rok, bodoči direktor Triglavskega nacionalnega parka. Jaz se opravičujem vsem, jaz sem in the middle of catastrophe. Jaz sovražim PowerPoint, ampak moj problem sa medijem je daleko večji. So mi rekli, da govorim slovenščino in jaz sem Hribar, ki ne govori slovenščino. In tudi sam se upal kot žrtva hrvaškega kulturnega imperializma, da bo mi dovoljeno, da govorim hrvaščino v ovom visokom domu. I zdaj naredimo kakšni kompromis, ne, ja bom govoril, kaj ja to govorim, kajkavsko, srbo-slovenščino, whatever, bizarna varijanta integracije nas čeka, a to je Božja kazen, ne, zato kaj sam donio jednu odluku, jer sam rekao 10 minuta, to je kratko, zdaj danas, malo konkretno, bez filozofije in enostavno. A već smo u lingvističnom komplotu. Ne? Kaj ti boš prevajal to, kaj sam rekao? Da, po sklopih. Okay. Ne, imamo tudi neposredni prenos, zato je potrebno potem dati po sklopih. Tako da te prosim, Hrvoje, ja, vsake toliko časa, če mi daš, nameniš minuto ali dve, da strnim tvoje misli. Povzetek bi delal, če dovoliš. Moje saučešće. Ok. Preuzetni koncept za mojih dugih 10 minuta danas se zove kratka povijest slovenske budućnosti, ne? Kratka historija slovenske prihodnosti. Tako, kratka zgodovina slovenske prihodnosti. Prinesel sam vam nekoliko hrvaških štivil, brojki, da bih se vratio u memory lane početka hrvaške kulturno-gospodarske dejavnosti koja se zove rebate ili short history of Croatian service production. Tako, gospod Hribar bo nakratko predstavil nekaj številk, ki bodo govorili, povzeli zgodovino hrvaške produkcije. Številk su 3. I u te 3 številk brojke je u biti bit priče o odnosu filmske industrije i nacionalne ekonomije. 3 številke su 8, 50 i 1 milijarda. 8 je godina, ne? 8 je let, prije mjesec dana je bilo 1. januarja 2012. je počeo funkcionirati hrvaški rebate. Je po ideji nacionalnega hrvaškega programa koji je donesen 2011. Dakle, 6 mjeseci ranije i temeljem zakona je počeo funkcionirati rebate i počela je hrvaška kampanja za prostor naše industrije na velikom rastućem globalnom audiovizualnom trgu o kojem je tako lepo i temeljito govorila Nataša prije mene. I ja sam ovdje s vama da u tom memory lane-u od 8 godina se fokusiram na onih prvih par godina, jer se meni se čini da se Slovenija nalazi tu, da se nalazi na jednom novom početku. Dakle,
kronologija razvoja je ista, jedino što su okolnosti drugčije i slovenski početak mora biti sasvim drugačiji da bi polučio iste rezultate. 50 su pomembni projekti. Pomembni projekti u ovih 8 godina koji su nas prinesli do milijarde. Ove milijarde, ni majhne ni velike, ali milijarde hrvaških kun, milijarde danskih krun, to je šipkih 125 miliončkov eura. I tih šipkih 125 miliončkov eura je turnover koji je prošao kroz mašinu, kroz taj engine koji se zove hrvaški rebate u ovih 8 godina. Iako ćemo vjerovat Oxford Economics i onom njihovom jednostavnom računu koji kaže 1 funta koja je prođe kroz engine inducira drugu funtu koja je van bilance, znači negdje kraj te milijarde je i ta druga milijarda. I s obzirom da je Hrvaška tragično monokulturno ili monoindustrijski fokusirana na turizam, dolazi ona treća stavka, a to je film tourism, koji je s obzirom na sve efekte ovih 50 projektov u 8 godina, u stvari imao jedan eksplozivni efekt i taj aritmetik se nije rodio koji bi u ovom momentu izračunao efekte stampeda na neki način projekata koji su globalni visibility dali toj nesretnoj zemlji na razmeđu Mediterana, Balkana i Srednje Evrope koja se zove Hrvaška. Ja bi probao sada lansirati moju povezavu. Tarao! Gregor, boš malo prevodil? Bom. Hvala lepa. Gospod Hribar je povedal, da bo skušal zdaj v nadaljnjih nekaj minutah povezati 8 let skozi 50 projektov, ki so prinesli milijardo hrvaških kun, kar je približno 125 milijonov evrov. In ki skozi študije angleške kažejo, da je to izvenbilančno preneslo še dodatnih 125 milijonov evrov na Hrvaško. 2012. U tom momentu, to mi se zdi bitno, taj čas da vam velim, u tom momentu postoji jedna majhna velesila u Srednjoj Evropi. Mađarska 2003. Mađarska inducira svoj rebate. To je kontinentalni i postaje kontinentalni prvak u toj industriji. Mađarsku slijede Italija i Nemška, dvije velike zemlje. Češka, kojoj je industrija skoro propala zbog mađarske konkurence, i istodobno Francija 2010. uvode svoje sisteme. I u momentu kad Hrvaška izlazi sa svojim konceptom, kad Hrvaška veli mi bomo to isto, Francija i Česka su na početku. Dakle, tad nismo to znali, ali bazično mi smo ulazili na jedan uncharted territory. U tom momentu na Balkanu, na području bivše Jugoslavije i šire, nikdo nema spod Budve. Pogledajte si ovaj ratni film, nekaj bi vam poslije rekao o njemu. U tom momentu na Mediteranu samo Italija, koja ima velike težave na početku, sada briljiraju, ali imala velike težave sa administriranjem, i majhna Malta imaju rebate. U Srednjoj Europi samo Češka i Mađarska u tom momentu imaju rebate i u toj praznini, u tu prazninu ulazi majhni Hrvaški audiovizualni centar sa pretencijoznom idejom mi bomo delali rebate i u tom momentu se suočavamo sa 3 izaziva. Jedno je lokalna javnost koja ništa ne veruje, koja kaže rebate je za Mađare, za Čehe, to je za Čehe, za Mađare, za Srbe, mi smo majhni, mi smo glupi, niko neće doći kod nas i to se neće dogoditi jednostavno. S druge strane,
Epic Royal Adventure Croatia nije moj program, ja ne znam kako da to zaustavim. Ovako. Escape. Tam imaš križec na desni strani svoje. Da se ti zmanjša. Na taj, ne? Premalo koristiš YouTube. Ma ne. Ok. Izzivi lokalne javnosti bi prvi, tri si rekao. Lokalni časnikari u prvom redu. Politička vlast spremenjava vlasti, mandat jedne predan drugom, problemi s rezervacijama sredstava, slično kao u ovom momentu Slovenija. Apsolutno imam, vraćaju mi se uspomene kada slušam i kad gledam ovo kaj se ovaj moment događa u Sloveniji. I taj izziv lokalne zajednice i pitanja kako će one reagirati. Ono što se dogodilo korak po korak, to je da i dodatni izazov je svakako međunarodna javnost, velike korporacije, HBO, hollywoodski producenti koji su imali jako loša iskustva sa Maltom, koji su imali dvojbena iskustva s Italijom i koji su beskrajno puni skepse. Will it work? Is it safe? Hoće li to funkcionirati? Hoće li infrastruktura izdržati? Hoće li taj accountancy model proraditi? Hoće li financijske vlasti biti confident enough i tako dalje. I kada sada gledam ovu cijelu liniju i godina, od 8 godina, evidentno vidim kako se osjeća taj oprez i ta skepsa. 4 majhna projektića prve godine, pa 8, pa 10, jer do ove milijarde nismo došli drugačije nego gotovo aritmetičkom jednom progresijom. Ne? Prve godine je ukupni turnover bio nekih 20 milijuna kuna, da de facto je Havs isplatio 4 miliončka prve godine, druge godine Game of Thrones means it i dolazi se do nekakvog ukupnog stroška koji je već preko 8-9 milijuna eura, da bi u trećoj godini on polako rasao i došao do razmjera u ovom momentu koji su takvi da nas zabrinjavaju. Ali u Sloveniji nećemo razgovarati o tome kaj se događa kada industrija preraste na neki način razmjere svog vlastitog kapaciteta, jer Slovenija ima drugu brigu, Slovenija ima deficit posla, Slovenija ima u ovom trenutku se pita gdje je naše mjesto u tom velikom trgu i osim svega ima priložnost da tako dizajnira svoju ponudbu i svoju industriju da se nikad ne nađe u situaciji da joj overgrown industry kanibalizira domaću potrebu. Na neki način vrijeme, mene ljudi pitaju se gdje sam cinik ili sam profesionalni optimist, vrijeme u biti dela za Sloveniju u ovom momentu, ja sam siguran. Ti boš probal, neka je to kao... Gospod Hribar je predstavil v bistvu te izzive, s katerimi so se na Hrvaškem srečali ob uvedbi vzpodbud državnih za snemanja in sicer jih je strnil v 3 točke. Izziv je bilo dojemanje lokalne javnosti, lokalnih skupnosti. Drugi veliki izziv je bilo prepričati politiko, hkrati so se soočali tudi s spremembami oblasti in tretji veliki izziv je bila skepsa glede sredstev. Skozi konstantno rast so potem prebredli vse te izzive, vendar se mi je pa zgodil tako imenovani kabinalizem, ko je, kolikor sem razumel, ta industrija, bom rekel, ta tuja snemanja so v bistvu se ogrozila nek domač tok, v bistvu te neke domače produkcije, ki je obstajala. Hkrati opaža v Sloveniji, da imamo deficit na tem področju, da se sprašujemo, kje je mesto audiovizualne industrije znotraj tega sistema vzpodbud in privabljanja tujih produkcij.
In v bistvu pa hkrati to vidi kot priložnost, kjer Slovenija lahko v tej začetni fazi, v kateri je bila Hrvaška pred 8 leti, dizajnira svojo ponudbo tako, da bo, bom rekel, da bo situacija ugodna za vse, tako za tujce, ki pridejo sem snemati v Slovenijo, kot za domačo audiovizualno produkcijo. A sad nekaj redundantno. Ja mislim da sam ja treći danas koji dolazi s ovim istim slastičarskim produktom, ne, sa ovakvom jednom tortom. I sad, bez obzira kao ovdje nema politika, ne, kaj smo ovdje svi usual suspects, mislim da se splaća da ipak minutu govorimo, pogledamo tu tortu, jer ona de facto govori koliko je neobična, koliko je posebna dejavnost kojom se bavimo u sociološkom smislu i u smislu nekog impakta na opći društveni razvoj. Torta je u stvari jedan obični knjigovodstveni dokument, koji veli da, ajmo sad možete vizualizirati milijardu, ona je de facto na bazi prve 3 godine, ne? I ona je ex post rađena kao najobičnija knjigovodstvena analiza troška koji su prošli kroz engine rebate-a, ne? I oni kažu, kaj veli ta torta? Ta torta veli da 17% troška su tehničke usluge audiovizualne servisne industrije. Dakle, ono što je core business audiovizualne industrije i samo audiovizualne industrije, u ukupnom trošku sudjeluje sa 17%. Ovaj najveći trošak, honorari 31%, dakako ide profesionalcima, kreativcima audiovizualne industrije, kulturnim dejavnicima, glumcima i tako dalje, u velikom procentu, ali nije sve njihovo, već u tom segmentu sudjeluju statisti, vlasnici autorskih prava, vizualnih autorskih prava, artefakata koji se pojavljuju u djelima i cijela jedna, dakle, vojska, kao army of extras, ne? Vojska upokojencov, otrokov, šolske djece, nezaposlenih, cijeli jedan tisuće ljudi koji predstavljaju čitav društveni stratum tih lokalnih zajednica koji su ugostili filmske ekipe. A lokalne zajednice koje su ugostile filmske ekipe, to je jedan spread koji vam ne pokazujem, je naravno zgleda zaista kao neka karta invazije na Hrvatsku. Pojavljuje se Dubrovnik, kako bi rekli, kao centar virusa, ne? Otprilike 35 do 50% uvijek se svega snima u Dubrovniku, ali se onda 50% svega drugog snima u svim drugim mjestima duž obale i na neobičnim lokacijama. Vidjeli ste u onom ratnom filmu kao što su Karlovac, Sisak, neki dijelovi Hrvatske gdje čovjek ne misli da su stvoreni da završe na sliku i da su neki jako reprezentativni krajevi, a u stvari se pokazuje da su vrlo zahvalni za realizaciju nekih fikcionalnih koncepata. Dalje, u ovim velikim dijelovima torte koji se odnose na scenografiju, tu je neizmjerno puno najmova prostora, najmova objekata, najmova rekvizite koji opet involviraju na desetine i desetine domaćinstava i ljudi i građana koji se nisu mislili baviti filmskom umjetnošću, a kojima se eto dogodilo da zarade svojih 50, 100, 150, 500, 800 eura sudjelujući nenadano u jednom projektu. Ovi mali ficleki, ne, su recimo 1% ukupnog prihoda je otišao na hitnu pomoć i na medicinske usluge, javne koje su dobile keš, zato što su bile pri ruci. Policija je dobila keš. Kad sam vam pokazivao taj užasno bedast Bessonov film koji se pucačina po jezerima i rijekama Hrvatska vojska je uz ogromne teškoće dobila 1 milijun eura. Teškoća nije bila dobit od Bessona 1 milijun eura. Teškoća je bilo, i to je bio moj posao, nagovoriti vojsku da primi 1 milijun eura, jer oni fiskalni model nisu imali. Mi smo morali vojsci otvoriti račun kroz intervenciju u Ministarstvu financija da se dogodi to da oni dobiju 1 milijun. Znate kaj za njih znači 1 milijun eura koji je van bilance, koji je van plana, koji oni mogu usmjeriti u nešto što je njihov
PR-u, nešto slobodnih milijuna eura. Ne? To je nevjerovatan bonus u tom momentu bio za njih. Da ne govorimo o cijeloj toj vojsci u ovim dijelovima torte koji se odnose na scenografiju, na gradnju i tako. Koliko je tu Šlosera, Tišlera, Šustera, Šnajdera, to su sve lepe slovenske i hrvačke riječi, koje sam sada iskoristio, koliko majstora Knaufa, kako bi što preveli, koliko vozača, koliko viljuškara je bilo involvirano, koliko Bauhausa i tako dalje, u cijeli taj projekt. Dakle, na neki način, kad gledamo u toj perspektivi jedan veliki filmski projekt, vi vidite da je on da on stavlja, da je jedan veliki community action u stvari, koji na neki način transformira zajednicu. Ne? Mi sada u Rijeci imamo na jednoj razini drugačije, elitne i sasvim intrinzične kulture, taj moment eksplozije kulture koji transformira zajednicu, a ovdje vidite kulturni proizvod koji isto tako kao neka pozitivna bomba dođe u neku sredinu i na jedan vrlo konkretan i vrlo finančno pipljiv način također ostavi neizbrisive tragove. Vidjeli ste kadrove iz Mamma Mie, isto na jednom, Vis nije baš slovensko primorje, ali opet i je, to je otok moje none i otok već mnogih Slovenaca, ne? Taj otok je imao tu čast. Ja sam sudjelovao u tim teškim pregovorima da je Mamma Mia došla iz Grčke na Vis. Ja nisam mislio da će to imati tako dramatične kadrovske posljedice u Grčkoj, ja nisam htio zlo Grčkoj kad sam sudjelovao u tom projektu, ali sam Komiži na neki način sigurno učinio dobro. 2 mjeseca van sezone je cijeli grad, sva plovila koja postoje na Visu su bila, u Lizu su bila puno za prazno na neki način zakupljena, apartmani su bili puno za prazno zakupljeni, više su bili prazno nego puni, ali su pokupili svoje novce, dakle ostvarili su onaj ideal dalmatinskog turizma, da te turist plati, da ti uopće ne dođe, ne? Dakle, približili smo se apsolutno gotovo s nekim elementima ove filmske ponudbe. Lahko? In zdaj, kaj je zdaj? Zdaj Slovenija, ne? Smem povzeti? In zdaj Slovenija. 2020. Slovenija više nije ni 4. ni 5. zemlja koja uvodi ove poticaje ispod budbe za eksport, za inward investment, nego jedna mala zemlja koja se nalazi u jednom oceanu regija i država koje viču daj meni, postoji apsolutni trend i hype kulturnih industrija kao neke transformativne novog polja, ili ne novog, nego definirano dominantnog polja sticanja i nalazi se pred iskušenjem koji je bio definirao kako uspostaviti svoju razliku i kako uspostaviti appeal za to sasvim neobično mjesto koje se zove Slovenija. Budeš malo sad ti kao prevesti, sintetizirati. Najprej stroške bi lepo prosil, da si predstavil v bistvu razdelilnih stroškov in kako je to posebna dejavnost in kako skozi te stroške vpliva na splošno javnost, kako se dotika, da 17% odpade na tehnično-servisne storitve, da 31% pomenijo honorarji, vendar ne samo za te neposredne filmske ustvarjalce, temveč tudi za statiste, kar pomeni tudi prihodke za lahko otroke, upokojence, kar zopet pomeni prihodek za lokalne skupnosti. Izpostavil si zanimiv podatek, da 35 do 50% vseh lokacij, kjer se snema na Hrvaškem, predstavlja Dubrovnik, kar pa pomeni seveda, da se potem več kot polovica snemanj odvija na drugih destinacijah in kar je najbolj zanimivo to, da na
filmu na ekranu zelo zanimivo izpadajo lokacije, ki so v realnem življenju mogoče manj zanimive ali turistično manj izpostavljene. Torej, da ni nujna korelacija med turističnim biserom in da je to enako dobri filmski lokaciji. To zanimivo izpostavil si tudi, da gre 1% celo za gasilcem, policajem, prvo pomoč, skratka vse te podporne servise, ki jih rabi filmska lokacija. Omenjeno je bilo to izjemno zanimivo sodelovanje z vojsko, kjer ste morali zagnati cel birokratski aparat, da ste uspeli vojski pripeljati €1 milijon za potrebe snemanja filma, ker ste rabili kapacitete vojske. Znal bom tudi prevesti, kaj to pomeni pri produkciji filma najeti ostale mojstre. Skratka, da ko se snema film, pri teh produkcijah, ki jih ima vse Hrvaška, je najdlo dodatno zaposlitev ali nove zaposlitev, ogromno tesarjev, varilcev, mezarjev, električarjev, gostincev in vseh ostalih mojstrov. Zanimiv pa je tudi izjemno podatek, se mi zdi, da Mamma Mia, ko se je snemala na Visu, da ste 2 meseca izven sezone, ko se je takrat snemal film, dosegli to, da so bile ne samo vse turistične kapacitete zasedene, temveč tudi plovila in vse ostali servisi, ki sicer v tem delu leta niso zasedeni. Toliko o tem, zdaj pa prosim naprej. Hvala, Hrvoje. Ovaj treći fragment ja bi čitao odozdo i moje iskustvo je da kad se jedanput dogodi, kada jedanput jedna zajednica regionalna ima jedno kompletno iskustvo s jednom ozbiljnom ekipom, poslije toga prašanja više nema, dogodi se ljubavna veza na neki način. Ja sam bio pozitivno iznenađen, ja sam se strašno bojao kaj bi to bilo kad se krene, recimo, kad krene snimanje u Dubrovniku. Ne znam, Dubrovčani, ne znam koliko ih poznat, imaju vrlo specifičan mentalitet. Mi kažemo za njih da oni altruistički, oni nesebično obožavaju novac. I apsolutno su arogantni i apsolutno osim osobnog interesa ne poznaju ništa drugo. Međutim, upravo možda zbog toga, oni su osjetili miris novca i gotovo je nevjerovatno kako je Dubrovnik sa svojim lizom, sa svojim otvaranjem, sa svojim odustajanjem od naplate bilo kakvih usluga, bilo koje lokacije koje je koristio HBO Game of Thrones, u stvari postigao jednu nevjerovatnu eksploziju koja ga u ovom trenutku gotovo guši, a to da je postao apsolutno jedna od glavnih, i to elitnih, ne najlon destinacija, nego elitnih destinacija na svijetu. Međutim, do tog momenta, ne da se pretvorite u Dubrovnik, jer to se nikad ne treba dogoditi, do momenta te ljubavi i sklonosti, do momenta kad se prestaju postavljati pitanja, kakva se u ovoj fazi postavljaju u slovenskoj javnosti, se trebaju dogoditi 2, 3 ili 4 klika. Ono što je vrlo bitno je znati, to vi sami osjećate, da jedna dobro uređena agencija i jedna dobra kulturna politika nisu dovoljna da to iznesu, jer je torta takva kakva je. Ona je strašno mnoštvena i naprosto zahtijeva da akcija ide sa svih strana, da se jako puno vremena troši, da se jako puno PowerPointa, dakle, pušta niz vodu na neki način, da se polako evangelizira javnost za nešto što je zajednički interes. I nekako čini mi se da je Slovenija došla u jedan moment kad je vrlo blizu tome i da jednostavno treba biti tvrdoglavo i bedasto i lakovjerno i oduševljeno ustrajan i da se bude dogodilo vrlo, vrlo brzo, ja bih rekao. Meni se čini da su svi... Aha, sorry. Hvala. Izpostavil si, ko si se dotaknil, kje je zdaj Slovenija, da so in opozoril, da se prihoda tujih produkcij
ali pa snemanja ekip kraji, tudi manjši ne smejo bati in po izkušnjah, ki jih imate na Hrvaškem, so težave samo prvič, ko je treba ljudi pripraviti na neko novo situacijo, potem pa vnaprej načeloma ni več težav, saj ljudje in skupnosti hitro dojamejo doprinos, ki ga ima taka audiovizualna izpostavljenost določenih lokacij. Zopet je bil izpostavljen Dubrovnik, ki je prav zaradi take eksploatacije kot filmske lokacije dosegel neverjetno eksplozijo prepoznavnosti po celem svetu. Danes ima tako, kot jo nikoli prej ni imel. Opozoril si pa tudi še na eno zelo pomembno dejstvo, da pri vsem tem ustvarjanju nekega pozitivnega okolja za nove audiovizualne produkcije ena agencija, en minister ni dovolj, da je treba sodelovati za to, da se javnost osvesti za ta skupni cilj in interes. Hvala lepa. Na ovoj tužnoj planeti danas postoji jedan moment osviještenosti o potrebi za sustainable behavior, sustainable traveling, sustainable eating, sustainable whatever, pa onda i sustainable filming. I u taj moment ja mislim da slovenska filmska industrija treba ući kao jedan nevjerovatno samoosvješteni novi lider i kaže ok, mi znamo šta je to sustainable filming, jer drugčije ni ne možemo, imamo takve vlasti u Narodnom parku i tak dalje, da šta god napravimo nije dovoljno sustainable. I mislim da sve mane, sva ograničenja koja u ovom trenutku pritišću slovenske filmarje se mogu preko noći, ako se tako, to je pitanje odluke jednog velikog da, se mogu pretvoriti u ideju jedne apsolutne košer, butik, ekskluzivne, specijalne, male kinematografije koja nudi najbolje servise najboljima. Kad sam ja govorio prije 10 godina da će Hrvatska, jer svi su govorili tim o milijardama i količinama i o stotinama dana snimanja u velikim evropskim studijima, sam govorio o butiku, o konceptu butika i taj koncept butika je upalio. 2020. u kontekstu zelene ekonomije, zelene Europe ili melankolične Europe, Slovenija ima priliku da napravi bolji, kao što je Rok rekao, elitniji, kvalitetniji i more sustainable butik za sebe i treba početi delati. Na neki način ovo je sadržajno, ali ne i emotivno kraj ovog što hoću podijeliti s vama. Hoću vam pokazati 4 ili 5 screenshotova hollywoodskih, saftnih, juicy, gravy shotova koji mi se čine bitnim. I sad ću se vratiti u jednoj misli. Lahko prevedem? Ja sam u frizu. Okay. Prevedem. Naslov oziroma poglavje, podpoglavje te prezentacije tvoje je slovenski hendikep za zmagovito mešanico. Praviš, da mora Slovenija vstopiti v to, upamo, novo obdobje, ki smo ga začeli samozavestno, saj lahko vse slabosti in zavore preoblikujemo v idejo ekskluzivne butične lokacije najboljših servisov, audiovizualnih servisov samo za najboljše. Pravi, izpostavil si, da lahko Slovenija napravi boljšo in bolj ekskluzivno destinacijo celo od sosednjih držav. Hvala lepa. Od sosednjih držav. Slovenija je alpska država. Alpe, ne znam, jeste kad vidjeli u Tirolu vole prodavati mapu Alpi. Na europskoj mapi Alpe imate, s lijeve strane se nalazi Lyon, sa desne strane se nalazi Varaždin, na gornjoj strani mape se nalazi, mislim, Nürnberg, a na jugu se nalazi Peskara i Zadar. Otprilike to je alpska Europa.
I ja govorim o Sloveniji kao jednom vrtu te alpske Europe i kao jednom mogućem kulturalnom nukleusu te alpske Europe. Kad govorimo o snimanju sa tih 8 godina distance, nešto mi je jasno da kako, ja nisam skroman čovjek i jako volim biti zaslužan za sve lijepo što se dogodilo u hrvatskoj audiovizualnoj industriji. Međutim, čini mi se da je temeljna tajna, da je temeljni ingredient svega ta slika Dubrovnika, slika Hvara i slika Visa. 3 slike koje nisu samo gemütlich. To su slike koje nisu samo how nice place to spend a holiday. To su neke dubinski arhetipske slike polisa na obali mediteranske zajednice. To je arhetipska slika zapadnog čovjeka koja također globalno funkcionira. Druga arhetipska slika zapadnog čovjeka je alpski pejzaž. Da sad ne ulazimo u psihosociologiju i u poeziju alpskog pejzaža, ali svi znamo koja je njegova moć, koja je njegova elementarna i freudovska i historijska i narativna i mitotvorna moć. Pogledajte ovaj divni švicarski pejzaž, pogledajte ovog univerzalnog bedanca Hajdinog Dide i ove guske svih gusaka i pogledajte ovu tehnološku nadogradnju tog alpinskog krajolika koji tako iz tog mita ide u jedan high-tech svijet švicarskih milijuna. Naravno, vi ste svi domaći, ja vas ne mogu zeznuti, okolo u Danskom institutu sam ih držao na testu da mi kažu koja je ovo zemlja. Oni su bili uvjereni da je to ili Chamonix, da li je to s ove ili one strane francuske granice i tako dalje, ono najbolje što može dati ta jurska, elitna, volterijanska, godarijanska, zapadna Europa. Ne, ovo su sve hollywoodizirane, kamerom, Alexom viđeni prizori lepe dežele Slovenije i da kako Slovenija ima puno više i bolje i puno više sadržaja i puno više varijeteta nego što je kor alpske priče, ali mislim da je srce slovenske poruke, da je taj mjesto strasti, mjesto zaljubljenosti je svakako taj kino alpino, je taj alpski moment sa svim njegovim produženim užicima i pogodnostima koje su kreativne i estetske i tehničke i financijske. Hvala lepo, Svete. Hvala. Povzamem samo še zadnji sklop. Slovenija je po Hrvojevem mnenju jo vidi kot vrt alpske Evrope. Čez to Dubrovnik, Hvar in Vis s svojimi podobami nekako postale arhetip o podobah, arhetip o Zahodnem Mediteranu, potem definitivno vidi priložnost Slovenije, da postane Slovenija, da se vtisne v spomin, seveda zlasti skozi filmsko produkcijo, kot arhetip nekega alpskega pejsaža. In to je prostor slovenske filmske industrije oziroma teh filmskih koprodukcij. Hvala lepa, Hrvoje, za tvoj prispevek. I samo sam spomenuo še enkrat zahvaliti Roku i njegovom podjetju i njegovom produkcijskom umjeću koji je doveo do evidencije ovo kaj sam vam sada prenio. Hvala vam još jednom. Hvala lepa.